Jotono no lamsogo ani channel o angkai tomong no norok ani channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai redi ang ketal job advertisement te online information related video sana angka phajitini kaisa ketal notification alainai angka norok o video no paithak jorate nai tongde kaham ka saimana ni bagai angka phaide official notification alaina o official notification o tamori jakha omokai official notification or notification rizakha abo angka Rishamok Higher Secondary School Government of Tripura ni bakhakte rizakha o notification abo angka je notification rizakha ni abo angka contractual basic je post tong na abo angka o jaka o direct interview najaknai o jaka o sajaka abo angka je post tong mane or kwbangma post tong abo temporary post singnai gai kabangma post ro kaisa post khoroksa khlai no talang jaknai o jaka o kenor video no paithak jorate nai tong dite bo kaham ka saimana ni bagai o jaka o tongo kaisa post angkai cleaning and sweeping assistant tongo age limit angkai 18 ni simi 50 years ni bisingo tongna nangnai saka haipon sini ST rok angkai to 5 year relaxation manai education qualification kai to class 8 pass te logio 5 years ni experience tongna nangnai saka o jaga o per month rijaknai 6000 khlai rijaknai je o cleaning and sweeping assistant ta kisa tongo art teacher ni bagai age limit to same no tongai 18 ni simi 50 years ni bisingong na nangnai o jaga o education qualification angkai at least bachelor degree khlaijak tongna nangnai visual arts BBA o tai equivalent khlaijak tongkhai bonor ko apply khlai mano omong angkai 200 rijaknai per hour maximum angkai 30 hours manai norok per month ne hours hajaka haikan o music teacher tongo music teacher ni bagai ingkai bo jakawo age limit rijaknai 18 ni simi 50 rijak kha jakawo haipano sini ST rok ni bagai to relaxation tongo oro bo tongo at least je bachelor degree music B music ko khlaijak tongoi hayaka ba equivalent norok khlaijak tongkhangkai apply khlai mane o music teacher ni bagai obo bo same no rijakha 200 per hour rijaknai nongno 200 rupees khlaiye haike nota kisa post tongo abo angka dance teacher obo bo age limit angka 18 ni simi 50 years ni bisingo tongna nangnai saka oro education qualification angka at least o jaga o sajaka bachelor degree khlaijak tongna nangnai logio tai certificate in dance ni tongna nangnai saka kanorok dance teacher ni bagai apply khlai manai obo bo per hour 200 khlai rijaknai ta kisa tongo theater teacher obo bonorok education qualification nai di age limit to same no tongnai 18 ni simi 50 years ni bisingo tongna nangnai saka tei 5 years relaxation to rijaknai no sini as the candidates rok ni bagai gai je candidate norok interested tongnai norok eligible ngi tongkha angka norok apply khlaina mo songkha norok ni biodata tai logio documents norok borok ni office o thangai 4 tarik simi 10 tarik jora a date norok 4 tarik May ni simi 10 tarik May jora norok thangai norok ni je biodata tai je nangkok mane documents ready abong angkai boni official address oro 11:30 am ni simi 4 pm ni bisingo norok thangdi oro holidays rogo oro ta thangdi ni sajaka holidays rogo angkai tai date of interview angkai ulo sajaknai hini saka tai norok tomung no ajakawo mobile number uri rekhang norok no mobile number tipano no porok date of interview inform khlaijakna hini o jaka o rijak tongo angka norok tomung no o qualification by mili tongkha angka norok apply khlaina mo sungkhai to norok apply khlainai mano tomung no norok interested tongkha angkai angka norok tabuk phana ni channel no subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement video sanam angka tinin bagai amsung nong sithong jotono no hambai।